Dobrodošli na Fair školu i podcast na temu rod, religije i izgradnja mira. Kada u 21. veku elektronskih i online medija koji sliku i ton munjevitom brzinom plasiraju publici koja ne stiže ni da ih procesuira, govorimo o konfliktima, naročito oružanim sukobima, na prvi pogled nam se čini da je u toj situaciji načelno jasno ko tu šta čini, ko je u kojoj ulazi. Međutim, na drugi pogled, osim dehumanizacije na svim stranama, je očigledno i pojednostavljivanje predstavljanja dinamike konflikta, uopštavanja uloge njegovih aktera, kao i to da razne društvene grupe, razni pojedinci u njima imaju određene uloge. Verovatno najočiglednije je onome ko hoće da vidi da su razne društvene grupe pogođene konfliktima na drugačije načine. Tek da kažem, na treći pogled postaje evidentno da neke društvene grupe se u kontekstu konflikta ni ne spominju ili se spominju isključivo kao njegove žrtve, kao one koje ništa ne mogu da učine u toj situaciji i nikako ne mogu da mu doprinesu tome da se konflikt preokrene, zaustavi ili čak usmeri ka miru. Kad smo kod mira, čini se da je situacija isto slična. Slično utoliko da samo neki moćni, odabrani, oni koji imaju pristup resursima, oni koji su javnosti vidljivi, primetite, molim vas da govorimo o muškom rodu, odlučuju o takozvanim resursima ili kapacitetima za mir. Da li je to zaista tako i zbog čega? Šta tome doprinosi? Da li mir ima rodnu dimenziju i koja je uloga žena u mirovnom radu? Šta u tom kontekstu znači etika, brige i pravde? Razgovarat ćemo sa profesorkom doktorkom Zilkom Spahić-Šiljak, univerzitetskom profesorkom, teoretičarkom rodnih studija, interkulturalnog obrazovanja i izgradnje mira, koja je ujedno i aktivistkinja i direktorica TPO fondacije koja realizuje i projekat Fair škole i čija je profesorka Zilka Spahić-Šiljak jedna od voditeljica. Dobrodošla i na početku bih te u ime onih koji nas danas prvi put gledaju ili koji se možda nisu imali prilike sresti sa tvojim radom zamolila da nam se ukratko predstaviš. Hvala i drago mi je da imam priliku govoriti o ovoj važnoj temi. Mislim da si ti većinu toga rekla. Ja bih samo dodala tome da u fokusu mog interesovanja u zadnjih 20 i više godina su teme roda, religije, politike, izgradnje mira i obrazovanja za mir. I nekako i kroz svoj akademski angažman i kroz aktivizam pokušavam adresirati važna pitanja i posebno uključivanje žena, zbog čega je bitno da su žene akteri u svim procesima i da se učini vidljivijim ono što one rade. Tako da eto, kao neko ko je jedna od pokretačica i ove Fair škole Feminizam i religija sa kolegicom Jadrankom Rebekom-Manić, u ime TPO fondacije i ekumenske inicijative žena nastojimo i ove teme promicati i pisati o njima, ali djelovati i u zajednici. I eto, drago mi je da možemo ovako za širu javnost govoriti o tome šta je rodna dimenzija mira. Hvala ti još jednom što će danas biti sa nama. Pa da krenemo, kako i običaj ovakvim razgovorima, na pitanja. Ima jedna kineska poslovica koja kaže da je najveći blagoslov nekome poželeti da živi u istorijski nezanimljivim vremenima. Misli se naravno na periode bez ratova i raznih drugih pogibelji. Time se, čini mi se, ujedno poručuje i da mirna vremena, istorijski, sociološki, kulturološki, nisu jednako zanimljiva, da su manje važna za zabeležiti u odnosu na ona konfliktna vremena. Ljudska bića, samim tim i njihova društva su ipak, da kažemo, evoluirala u odnosu na ono vreme koje mi smatramo nekim, kako da kažem, necivilizovanim nekim vremenom koje su odlikovali konflikti, kako se inače pojednostavljeno predstavljaju. Usput je da kako bilo još uvijek ima svačega u ljudskim društvima, pogotovo perioda sukoba praćenih mirom i obratno, s tim što je pitanje koliko su oni danas vidljivi i na koji način i kome.
a praktično odnedavno, sredinom 20. veka, po završetku Drugog svjetskog rata, očekivalo se da će, da kažem, evolucijom ljudskog društva upravo periodi mira preovladati i dobiti na značaju, da će mir značiti i blagostanje za sva ljudska bića bez obzira na njihovu raznolikost. Isto tako znamo da dihotomija muškarci i žene postoji otkako je ljudskog društva. Međutim, uprkos njegovom razvoju svedočimo tome da su žene danas i dalje globalno najbrojnija marginalizovana grupa kako u ratu, tako i u miru. Iz toga logički sledi da i mir, jednako kao i konflikt, ima rodnu dimenziju. Moje konkretno pitanje na osnovu ovoga je u čemu se ogleda rodna dimenzija mira? A ako pođemo od činjenice da je svaki segment života orodnjen, uključujući i konflikte, ratove, konflikt, rezoluciju, pa izgradnju mira, onda treba ići u tom pravcu i vidjeti zbog čega je to tako. Ako razmišljamo o tome na koji način su žene i muškarci pozicionirani u društvima globalno, pa i kod nas ovdje na Balkanu, kako su u društvenim stratifikacijama i sistemima moći pozicionirani, na koji način se produciraju, ali i reproduciraju nejednakosti, uključujući i rodne nejednakosti, onda vidimo da se politika i moć podjednako ne reflektira na žene i muškarce, jer uvijek ima onih koji su povlašteniji, uvijek ima onih koji su u prednosti u tim sistemima moći, ali to se općenito ne odnosi na sve muškarce i na sve žene, jer unutar tih grupa imamo podgrupe i one koji imaju pristupe resursima, one koji imaju moć da kreiraju politike i da te politike primjenjuju na druge, odnosno da vrše pritisak na druge. Ono što je važno imati na umu kada govorimo o rodnoj dimenziji mira je utjecaj sistema moći i politika, jer u principu politika prožima sve pore života i moć koja je povezana sa politikom se ogleda kako u materijalnim, tako i u nekim simboličnim oblicima. I kroz to mi možemo unaprijediti nečiji život, ali isto tako ga možemo i ugroziti. Pa je onda vrlo važno kada govorimo i o rodnoj dimenziji mira razumjeti taj odnos između politike i moći i naravno posebno u ovom segmentu izgradnje mira. Dakle, koliko to doprinosi ili ne doprinosi. Pošto sam rekla da ništa nije, da je sve orodnjeno, i ništa nije rodno neutralno, vrlo je važno kada govorimo i o izgradnji mira da se ne držimo neutralne pozicije, odnosno neutralnih pristupa, jer tako uvijek idemo na ruku onima koji su u nekoj vrsti moći ili prednosti. Što se tiče rodne dimenzije izgradnje mira, važno je krenuti od toga da se i konflikti i ratovi podjednako ne reflektiraju na žene i muškarce. Žene uglavnom u konfliktima budu kolateralna šteta i objekti osvajanja različitih teritorija čije se tijelo razumijeva kao etnička nacionalna teritorija koju valja osvajati i porobiti. Zatim, ako uzmemo u obzir činjenicu da je na globalnoj razini preko 50% žena u populaciji, onda nije ni pravedno da sve odluke, pa i odluke o izgradnji mira donose muškarci. Ako mi pogledamo šta se događa i globalno i ovdje regionalno i lokalno kod nas, vidjet ćemo da o miru uglavnom odluke donose muškarci, pregovaraju o tome, a da mir grade žene u lokalnim zajednicama. Dalje, prisustvo žena će u izgradnji mira donijeti nove dimenzije, nove načine razumijevanja i samoga konflikta, ali i razrješenja toga konflikta, jer one donose nova iskustva, zato što su u društvenoj stratifikaciji drukčije pozicionirane. Međutim, da se ne zanosimo, treba također uzeti u obzir da samo prisustvo žena nije garant mira.
Jer mi imamo i takvu situaciju da žene dođu na pozicije moći, ali da ništa ne učine ili čak usporavaju te procese zato što nisu senzibilizirane ni za rodnu ravnopravnost, niti za izgradnju mira. Stoga su nam važni rodno senzibilizirani muškarci i žene na takvim pozicijama koji mogu onda donijeti ovu rodnu dimenziju mira, koja je u principu više usmjerena, kada govorimo o ženama, na etiku brige, etiku odgovornosti, etiku pravde, a ne sigurnosti u onom smislu u kojem se inače raspravlja da nas država štiti vojno i svim ovim sredstvima koja u principu najviše ubijaju i razaraju, a ne donose mir. U vašoj doktorskoj disertaciji bavite se ženama, religijom i politikom. U vašem aktivističkom angažmanu, između ostalog, poznati ste i po projektima edukacije posebno žena i mladih o rodnim pitanjima, odnosu religijskog i sekularnog, dijaloga među kulturama, ali i temama koje bi se zbirno mogle ovako načelno nazvati građanskim vaspitanjem. Jedan od poznatih projekata čije ste vi radonačelnice, koliko je meni poznato, i projekat i Vjernice i građanke, koju također radite sa koleginicom Rebekom Manić. Ono što bih vas pitala u kontekstu ovoga što ste upravo izneli o složenosti poimanja uloge žena u miru, odnosno u konfliktima, je sledeće. Kakvu dinamiku u ovaj odnos unosi činjenica da žene ponekad nastupaju, odnosno delaju sa stanovišta vernica? Koliko religija kao jedan faktor u društvu doprinosi tome da se uloga žena u konfliktima, odnosno u miru, vidi kao specifična, kao ona koja je rodno uslovljena? Vrlo važno je dakle uzeti u obzir i ulogu religije u izgradnji mira, jer religija prožima također sve segmente našega života i ona je jedan od temelja kultura i civilizacija. Na ovim našim prostorima posebice je važno uzeti u obzir ulogu religije, a ona je ambivalentna, imala je i pozitivne i negativne uloge, ali pošto je vrlo bitna ljudima kako na razini identitarnih politika, tako i na emocionalnoj, psihološkoj i praktičnoj, onda zašto ne iskoristiti resurse religije? Kroz ovaj projekat kojeg smo započele još davne 2008. godine, ja i kolegica Rebeka i Vjernice i građanke, cilj nam je bio da otvorimo dijalog između sekularnog i religijskog razumijevanja ljudskih prava i izgradnje mira, jer smo primijetile da veliki broj inicijativa, posebno mirovnih inicijativa, se događa u postratnom periodu ovdje na Balkanu, a da se religija i rodna dimenzija i religija ne uzimaju u obzir. Nekako je prevladavalo posebno negdje do 2005. godine mišljenje da religija ne može doprinijeti izgradnji mira. Međutim, ako pogledamo u povijest, ako pogledamo kakve resurse sve naše religijske tradicije, i kršćanstvo, pravoslavlje i katoličanstvo, i islam, i judaizam na ovim prostorima imaju, onda itekako možemo koristiti te resurse da unaprijedimo ljudske živote i da unaprijedimo mir kojeg svi priželjkujemo. Kroz taj projekat smo u jednom velikom segmentu se posvetile pitanjima izgradnje mira i koliko narativi koje imamo u našim religijskim tradicijama mogu tome doprinijeti, a ne samo međunarodne norme i standardi. Koliko god nam je važna SIDO konvencija, konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, UN rezolucija 1325 o ženama, miru i sigurnosti, koju promoviraju UN agencije i međunarodne organizacije, pa i naše domaće organizacije, isto tako je važno na ovoj emocionalnoj razini tražiti narative iz naših religijskih tradicija koje mogu povezati ovaj suhoparni ljudsko-pravaški jezik
i nekako pokrenuti osobu da se više angažira u ovim pitanjima. I mi smo vidjeli kroz taj projekat kako se događa transformacija i onaj prelomni trenutak, onaj turning point, kada žene kažu aha, pa vidi, mi to već imamo, pa mi smo to nekada kao koncept baštinili, zašto to ponovno ne bismo afirmirali, zašto to ponovno ne bi bilo bitno u diskursu izgradnje mira i ljudskih prava. Tako da smo kroz taj projekat pokušale praviti poveznice da se oni resursi religije koji su usmjereni na izgradnju mira, uvažavanje digniteta svake osobe, svetosti života, slobode, ali Boga mi i dužnosti i odgovornosti dođu u prvi plan, a prije svega je tu naglasak na pravdi i milosrđu. Jer mi imamo u našim religijskim tradicijama vrlo naglašenu socijalnu pravdu. To što je nema u praksi je nešto drugo, ali je konceptualno i u principima vrlo naglašena socijalna pravda, briga za druge i milosrđe. Tako da je važno, dakle, uključivati onda te koncepte. Ja bih to povezala također sa feminističkom etikom brige i pravde, da se daju jednake mogućnosti svima, posebno manjinama i marginalnim grupama. Ti si na početku i rekla da su žene jedna od najvećih manjina. I vrlo nam je važno da pravda koju zagovaramo bude uokvirena brigom. I jedna od feminističkih autorica, mislim da je to bila Uma Narayan, je rekla da pravda bez brige može biti okrutna, ali isto tako briga bez pravde može biti opresivna. Tako da nam tu negdje treba mjera i treba nam jedno i drugo, a tu nam tek religije mogu pomoći, jer u religijama imamo naglasak i na pravdi i na milosrđu. I nekako smo željele da te koncepte promoviramo kroz ovaj projekt. Hvala na ovom pojašnjenju koje smatram možda i ključnim aspektom onoga što je poruka ne samo ovih podcasta, nego uopšte i cele FAIR škole. Osobito mi je bilo drago, naravno, kad sam čula da se ona pokreće, a pogotovo kad sam čula koji odaziv je bio na nešto što je u suštini, kako bih rekla, neobavezna i neformalna edukacija, kako se to danas zove. Čisto da pojasnimo možda još malo detaljnije feminističku etiku brige. Često ljudi misle da feminizam i religija ne idu jedno s drugim, jer navodno je religija stožer patrijarhata, feminizam to su neke napredne žene koje sad hoće preko hleba pogače i koje sad hoće tu nešto da menjaju, ko da nam već nije dobro. A na tragu jedne rečenice koju sam vrlo često čula čak i od aktivistkinja koje se bave pružanjem podrške raznim ugroženim grupama na terenu, a to je sve je bolje od rata. Dakle, taj koncept negativnog mira, kako ga Galtung naziva, je i dalje u jednom postkonfliktnom društvu, kakvo je naše ovdje na Balkanu, nekako razumljiv, jer naravno da je oružani sukob nešto najtraumatičnije što ljudsko biće može da doživi, ali je moje pitanje kakvu kvalitativnu, kako da kažem, razliku u toj situaciji negativnog mira upravo feministička etika brige može da doprinese. Feministička etika brige je vrlo bliska religijskoj etici brige, jer je ona usmjerena na brigu o drugima, na potrebe o drugima, zatim na medijaciju, kako u porodičnom okruženju, tako i u zajednici. I mi imamo brojne primjere u našim religijskim tradicijama kako su žene zbog svoje pozicije i socijalizacije u privatnom i u javnom životu bile usmjerene više na brigu i na medijaciju i na dijalog, dakle na razrješavanje sukoba mirnim putem. I također to mjesto druge u patrijarhalnim društvima, kako je bilo i kako je još uvijek nažalost u mnogim društvima, ženi daje mogućnost da bolje razumije iskustvo opresije i drugosti. I kada ste vi u toj poziciji na margini i kada imate iskustvo opresije i isključivanja, onda vi bolje možete razumjeti potrebe drugih ljudi. Također,
feministička etika brige je više usmjerena da se grade horizontalne mreže aktivnosti i horizontalna vrsta udruživanja, dakle ne hijerarhijska vrsta liderstva, ne hijerarhijski način djelovanja. I taj mrežni model kojeg žene zagovaraju, gdje trebamo biti svi uključeni, da se svi glasovi čuju, da zajedno na stol donosimo svi svoje resurse i da kroz pregovore dolazimo do mira, a ne da kultiviramo i dalje one modele pobjednika, gubitnika, natjecateljske modele. Umjesto toga feministička etika brige traži uvažavanje, traži suradnju, konsenzus, brigu jednih o drugima. Dakle, da se zamijene oni klasični maskulini modeli, a da se da prilika više ovim femininim modelima. Na koncu to su modeli koje su njegovali i promovirali i najveći ljudi svijeta i poput Isusa, poput poslanika Muhameda, poput drugih velikana, dakle ti feminini modeli koji su upućeni na brigu o drugome. I ako tako budemo pristupali miru, onda možemo kvalitativno donijeti neke promjene. Ali ako budemo i dalje išli natjecateljski i da je važno ko je pobjednik, ko je gubitnik i da se stalno borimo u svemu tome, nećemo doći do pravih rezultata. I ono čega sam se sad i sjetila je, čini mi se da je to bila švedska ministrica vanjskih poslova, nekada ili u UN-u, nisam sigurna, ali ona je govorila o tome da je vrlo važno da se ovi modeli djelovanja u zajednici, modeli liderstva moraju transformirati i da kada mi govorimo o tome koliko je važno da žene budu uključene i u izgradnju mira i da budu na liderskim pozicijama, ona je objašnjavala da ni žene ni muškarci ne bi trebali da se povinuju i suobličavaju sa već nametnutim tradicionalnim ulogama. Ali isto tako da žene ne bi trebale oponašati muškarce da bi bile prave liderice ili prave graditeljice mira, a također i muškarci ne bi trebali da oponašaju žene da bi im se dozvolilo da oni iskažu svoju femininu stranu ili recimo da više budu uključeni u porodicu i brigu o djeci. Dakle, te promjene će doći onda kada mi budemo uistinu donosili svi na sto izgradnje mira sve ono što imamo od potencijala i kao muškarci i žene, a ne pukim oponašanjem već tradicionalno uspostavljenih uloga. Hvala vam na ovom pojašnjenju jednog koncepta koji kod nas još uvijek novi i koji verujem da će potaknuti mnogi na razmišljanje, a nadam se i na debate i razgovore i u javnosti i time doprineti tome da ipak podignemo našu svest, kad kažem našu, mislim uopšte svest u javnosti o tome da je rodnost jedna od osnovnih poluga na koje počiva društvena dinamika i da se ona vrlo često zloupotrebljava kako bi se moćnici u društvu postavili na još moćnije položaje i time zapravo doprinosili raznim društvenim nejednakostima koje apsolutno nisu korisne ni ženama, ni muškarcima, niti bilo kom ljudskom biću koje je prosto u situaciji da treba da se afirmiše u svojim darovima i svim svojim datostima na način koji smatra primerenim onome što je odabrao za svoje ciljeve i svoje vrednosti u životu. Hvala vam na gostovanju. Verujem da su vaši uvidi u rodnu dimenziju mira i feminističku etiku brige našim gledateljkama i gledalcima pružili nove informacije, teme za razmišljanje, a nadam se i podstrek za njihove svakodnevne aktivnosti i ohrabrenje možda u nekim teškim situacijama. Naše gledateljke i gledalce pozivam da pogledaju ostale podcaste Fair škole i da se eventualno prijave za njeno pohađanje. Verujemo da će se kao i prethodne generacije svoje znanje proširiti temama značajnim za sve nas, ali i onim temama kojima se u izvan stručnih krugova retko govori.